ดูดอนมีนูเลป้าอุเลนาวปอลกันรักเท่าทัดเชียวโมชินอินฟุนนันกุดกันเล่ากายตุยนี้ท้องนิกุลหลวนงาจันวารีนิเลยสริตลองกายนิงาจิงละมาจุนคำปัดขวา SAC อินวันจามินบอมอันทักนาวหักปนิเตลินมีปารุกอันทีติดิมเป็งา PDA เล ZRA อันกาโปตีทัวทั้งมินดัดคอปีมุนรำเทียนไฟนักาบอมจันหิตลูนอันซาร์ ZFU PDF-Zoland Tedim Peng Mipi Tonnak le Ralthuam Pholangnak an nei Yinma Peng le Kanni Penga SAC in Pukpi le drone in Mipi an Tuahmawh ani si Tlansia SAC Ralkap hleini an kai panga thi in Ralthuam hlenga an long salin le shuibui Ralkap Thar pani Mipi lama an leto an kholal para phulei samantum tamu pengi Raltlan SAC in khan khamin khotlun an fial January ni hlairuk ni SAC Zualko Board kanun thanding kan thu thang achem tiang in ngai sakdinga kalau som Khampat Khua SAC in Vanzam boman Thlak Nauhak pani telin mi paruk an thi sagai ram 10 Khampat khopia SAC in jet fighter in mizana khan munthum rawria bom an thlaki Nauhak pani telin tual sung mi paruk an thi tia People Spring Media chun angan mizan nazi pariat le minute kulhuan khat pariat le minute kulhuan ni pariat le minute som thum paruka tum thum raw ri bom athak Khampat khosunga voi khat kanan khwa a voi khat thenjena voi khat ti in mun thuma athak Khampat le akyang kap khwai Mipi pol chu bom arun thak pe ding ti phang in bangkar sungi lut le kholeng khram laki relin sahim nak rang Vanzam an noi ni tia thayasi tual sung thu thang ram pakhati rel dana chun biak nak lam khroi tu pakhat Nauhak pani le pachang pathum an thitia areli midang pakhat chun tual sung mi panga an thitia arel zan thil thu asitika mithi le Tuahmawh mi zat achek chi thai fiang asiri lo tual sung mi pakhat chun voithum raw ri vanjamin bom arathak ka ok nak le jiang man phone lo tia arel Khampat khopi hi Mipi Ralkap lamin thong ni kulhuan thum November ni sari nia khan anrak lak mi Khua si ni kum chem zong le tui kum thar pekisin SAC lam tlang aw nak Telegram channel le social media a Khampat le kalini tak saklam pol Tlun van rali nuai dinga nasaten an for fialore raw zaw Tedim Penga PDA le ZRA an ka ok thua thang Hmunram Tedim Peng sungi tui thang khokianga PDA Tedim le ZRA an kapotia Chinland Channel Media chun angan January ni hlai ngania tui thang tlang tluana an kapoi January ni hlai ruk simlam na ji pathum hronga tungjang khokianga an kapotia PDA chun anrel Chinland Channel Media arel dana chun ZRA silam mi pakhat hriam ma apui ka ok nak hi adai hilautia angan anrel dana PDA lam hi tui thang khwa tanmun an khwari ZRA Ralkap pol chu tungjang khwa tan an kho asimang tui thang le tungjang khwa chu pengkhat viali hlaok asironga an hnim na yo nonin ka ok nak hi athleng bet thei ti an ro ronga tual sung Mipi Raltlan an nuai ni tia an ngan Mindat khopi Hmunram Thenfainaka bom zan ni Tlun an sar thanglam chin rami chin brotherhood tilak mi Mindat khopia Hmunram Thenfainak chu tu hi an to pe re raw lai tui ni tianga SAC lami an rakkam mi bom zani Tlun an sarzau tia CDF Mindati Information Center chun mizan suna khan an rel Mindat khopi kan Mipi kan lu lauli theinak dinga sun zanin Hmunram Thenfainak na kan tuan re raw lai tu tianga chun SAC lami rakkam mi bom kan sarmi zathi zanni alwan zau Thenfainak na hi kan the kan thi thei hi lawi kan tuan pe re raw lai thin sao ten in rak na kula Mipi sahim nak ranga kan zuam re raw Hmunram Thenfainak kan the in ahim ti kan ruatika Mipi nena fum fe takin thu kan lau thanning tia CDF Mindat Information Department chun anrel Chin brotherhood khopilak operation tumpi laki pakhat asimi Mindat khopilak operation chu thong ni kulhluan li November ni ko ni sin anrak thoki Chin brotherhood Ralkap pol le an alliance asimi AA YDF YL Mongyua District PDF Battalion 3 Polthon ni som likheng te nun nak le taksapeng ziang mazat thapi an daw nuwa
ท้องนี่กุลหลวนลีดิซัมบาร์นี่กุลหลวนขัดเนียขันมินดัดคอปี SAC ตันมุนซาเตนอบูอินอันลวกเฟลเท ZFU PDF-Zoland in Tedim Peng Mipi Tonnak le Ralthuam Pholangnak an nei tunai sin Zomi Federal Union PDF-Zoland chun uncontrolled area simi chinram saklam Tedim Peng sungi khotina Mipi Tonnak an nei vivau Tedim khopi laknak ding khrang ram sung ram lengi Mipi in chin brotherhood Ralkap pol mandingi Ralthuam anun hlumi pol khal Pholangnak an nei chi Ramsung ramlengi ramle mi phundu dot tu kan mi piral kap in zon rot tu polin Tedim khopi lak nak ding khrang in run le mi Ralthuam rek khat chu kan kut sunga athleng thlange SAC hlon thak nak khrang longa man kan du dau thleng tu ma le ma ka ok nak khranga mi pi hin in le mi si lo ronga na pi in khwa ru tu si tia ZFU chun social media an Ralthuam zuk pol thon an run tar lang tung zang khuan fe na ka khonu khopa in vok an rak thai khosong mi pi pol thon thai tho an kil tlang nuwa khomi pi pol thon suna thurwa relok nak an nei mi pi za sari rong swak khomin ZFU PDF-Zoland ni vision mission pol ro rel nak an nei thu le mi pi para an lung oi thu ZFU public relation department chun video file thon an tar lang si tui thang khwain vok an rak tha la lai rol khau an hil khom nuwa khosung mi pi zali rual thon muitin mi le malak dan ding pol rel khom nak an nei thu khal an tar lang Yinma Peng le Kanni Penga SAC in Pukpi le drone in Mipi an Tuahmawh sakai ram then Yinma Peng sungi Tuahmawh Khua le Kanni Peng sungi Noa Chan Kong Khua pol chu SAC in Pukpi le drone ni bom an Thlak ronga Nauhak telin khosung mi pathumin riam an nga tia thayasi January ni lenga simlam nazi panhi le minute tha khan Yinma Peng sungi Tuahmawh Khua chu mongywa na ma khai sirapok SAC Ralkap polin uta pongi sin Pukpi in voithum an hei kapi khosung mi panhi an Tuahmawh hleya in panga an siat swa kum somthum panhi mi pa pakhat chu alwa riam ma nga I kum somthum panga mi nu naw pakhat khal abana riam ma twar du tok men lawin nitlak zong na ji panga le minute pakha na ji panga le minute kulhan thum ti pola na ma khai ralven nak kem asimi shat pi tong sin Pukpi voini anrun kap saltia tol sung mi polin anrel January ni leili simlam na ji pathum le khwai khala shat pi tong sin anrun tha mi draw nin Kanni Peng Noa Chan Kong Khua bom awathaki Nauhak kum sarai mi avorlam biang pop kawin bom tekin apenga tia thayasi Rakhang ram ani si Tlansia SAC Ralkap hleini an kai panga thi in Ralthuam hlenga an longa Rakhang ram an khopi lak nak si Arakan Army an no tlan mi SAC Ralkap rol chu magui ram then lama achuk apakin an tlan sere rawi January ni hleithum nia nga phe peng gau siu khwa ani sirong Tlansia SAC Ralkap panga chu CDF asu chin Ralkap polin andak khwali anak daukir ve ruanga ka ok nakte naw suak SAC Ralkap pani chu riam na zet an pui pathum chu an Ralthuam an Thlak CDF asuin siwai thon an tuam hlom nan riam nga SAC Ralkap pani chu an tuam hlom re rawlaya an thiasi January ni hleili ni khala nga phe peng shautong khokoma ani sirong Tlansia SAC Ralkap zarwal chu CDF asu in anrak nami ka ok nak suak SAC Ralkap lam pathum thi in pakwa nung damin an kai thu an thanasi hituma SAC Ralkap pol kutisin meithal zun hlenga seng piaw an ti mi Pukpi fate pakhat le Ralthuam te naw tamzet an longa I SAC Ralkap tlan swak pol khal an hual pe vivaw tia CDF asui information tuanvaw nei tu salai ro chinin arel salin le shuibui Ralkap thar patni mi pilama an leto an kholal para phulei samantum magui ram then salin chi peng le sagai ram then shuibu peng si ran khami an lak tharmi Ralkap pani chu meithal pakhat ve thon magui ni swalami chu chiani PDF kota December ni lai kon ya khan an pe o si Mube 422 battalion si ratlan hi Ralkap thar pani te hin MA1 zun khat MA11 zun khat bom pakhat ziandong zani somnga pariat anun tlan so pi ta si
อันปนิหิน SAC Ralkap Thar dingi khan khamilak mi an si basic military training arun khatnak le arun nga naki zirsuak an si an laki pakhat son chun khan khami Ralkapi itul lut tu kan kholal chu nini khata phulei samin ka kap lai ding tia areli pakhat son chun kasung ko hneina tlun kadu tia arel tamu pengi Raltlan SAC in khan khamin khotlun an fial India ramri I Raltlani vabeu tamu peng watshu khomi pol chu SAC in nan tlun laule nan khua kan urding tia an khrau thu thayasi SAC lamin khuai tlun an fial an ranai nok ring ring tika khotlun ding chu Mipi pol hin an khe zet tia an nai vai pakhat chun arel India ramri beu watshu khoi Raltlan pol hi thong ni kulhuan li mei thlai Raltlan an si rek khat chu kholum lai khal an tia an rel thong ni kulhuan li December ni riat nia khan watshu khoi biak in pakhata pathian thang thati khomo khomi pi pol chu SAC Ralkap polin an kai an vuak an vel ruanga le December ni hlenga nia nongkat khothar mi pakhat chu watshu khokiangi rap thlak zeti an tha ruanga khwa ngam non lawin tuweki India ramri ral an Tlannak sanasi tia watshu khomi Raltlan pol chun an rel an sahim nak rangi India ramri tlwani Ralwatlan watshu khomi pol chu minta khwai bukhwar SAC Ralkap polin khwa nan tlung teng teng pe nan tlung lawasile nan khwa kan law ursak ding tia an rau tamu khopi khal khopilak an thok thlang ding ti thu thang lengwak a ruanga le kholenga chatar ti mi thuwa ruanga tamu khopi sungi Mipi tamzet khal an sahim nak ranga ralan tlan re rau thu theyasi chuilaya sagai ram chen tamu peng kyang kapa hin sian ni SNA riam kaibu polin SAC Ralkap rin sanin Hmunram chu le mi phun zongi buainak an to ring ring ruanga tol sung Mipi polin tuar har an ti zati a lei che in chin mi phun sungi atelmi tha dau ku ki hrin pol thanga tor an mo zet tia theyasi tui chana chun January ni hleiruk ni SAC Zualko Board kanun thanding magui ram chen nga phe penga mi hlei sari an laki hlei ni chu anungin an kai magui ram chen yinan chong penga panni magui ram chen point phiu penga pakhat magui ram chen salin penga pakhat ma ten apeo Hmunram kul bilin penga paruk mandali ram chen tara u penga pakhat irawadi ram chen chungpyo penga pakhat sakai ram chen shuibu penga pakhat ama ten apeo anza ten mi somthum ansi narak theida ngel chelmo leitluni tili ummi za telaki zatek somruk hi Canada rama an umasi ti hi chin ramin ri li kan nei kan swang vezet Myanmar ram pum huap chun in le kan nei Canada rama chun khivek tili khi atum ate zate siar thlu chun million ni an nei si chu kan thu thang achem tiang in ngai sakronga kalung oi ngai ngai arem chandani zirin sun thinga ramsung thu thang khai khom run lo hlom ka zom salding nanza ten sun tha phodu le